si byinshi ba haca ibintu byinshi nyine. Ariko hamwe n'ibyo nanone Imana ishaka kuko tubonana. Bishimiye Imana cyane, mwarakoze kudutumira. Uyu munezero turawukesha ko mwadutumiye tukaba turi kumwe namwe muri uyu munsi. Haleluya. Ntabwo dusoma irindi jambo, turakomeza rya jambo twavuze. Ni ukuvuga ngo mu gitondo twavuze ibintu byari bigoye ingabo za Israel mu gihe bari bahanganye n'Abafilisitiya, bavutsemo intwari yitwa Goliyati. Haza kuza umwana mutoya agira ishaka ryinshi cyane, yumvise Goliyati atusimana n'ingabo zayo. Haleluya. Intambwe ziza zituma umuntu yokura irya profile y'ibiguteye ubwoba. Profile sinzi ko umuntu yokivuga mu rurimi ariko turacumva abantu bose barayifite barabikoresha. Igituma wokura profile z'ikintu kiguteye ubwoba mu mutima wawe ugashiramwo profile igutera ibyiringiro. Izo nizo ntambwe tugiye kuganira mu mwanya muto muri uno mugoroba. Haleluya. Kandi ndaziganira nitumara ubwo Imana tubone akanya ko guterana abantu abakozi b'Imana n'abakristo bangana bake. Nitumara ndababwira hari amayitaje dusengera. Amen. Buruko Imana izoze duhereza umwanya wo guterana, tuzadushira ibitugoye imbere y'amaso yacu. Nukuri dufite Imana iza yumva amasengesho, kandi dufite Imana izihindura ibintu bigahinduka ukundi. Sinsubira gusoma ijambo abo tutari kumwe, twasomye ijambo ryo muri Samuel wa mbere 17 no ku murongo wa 30. Cange ni baguhereza mikrofone urisome. Yego. Mumpere tome. Hanyuma tuje muri izo ntambwe tuzosengere ibyifuzo utambira Imana dutandukana. Samuel wa mbere ibice 17 no ku murongo wa 34. Samuel wa mbere 17 34 usome no 35 na 36. Dawidi asubiza Sawuli ati, yego, umugaragu wawe naragiraga intama za data. Iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu, zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga, yego, kayikubita, kayiyambura, yego, mu kanwa kayo. Yamvumbukana, kayicakira, yego, kayicakira kanwa, kayivutagura, kayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa kimwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Amen. Amen. Arakoze cyane. Aya niyo magambo twize mu gatondo. Ingingo ya mbere izituma ushobora ibyo abandi bananiwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Cyangwa ugakora ibyananiye abandi. Ingingo ya mbere ni ugutsinda umutima wawe. Burya ureke nkubwire, ndiyo abantu baza batsinda intambara nyinshi turwanwa n'umwanzi Satani, ni abantu banesheje imitima yabo. Amen. Burya nta wundi mwanzi mukuru ufite. Umwanzi mukuru ufite ni wowe ubwawe. Ikintu umutima w'umuntu utinye, amen, nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Iyo ubonye ikintu gutyo ukabona uragitinya, ni ukuvuga ngo byapfiriye muri wewe. Umunsi umwe
kandi twari hano muri kino gisagara. Umunsi umwe twari kumwe n'umuntu w'umugabo mana ya munini kandi muremure, ngo tugire cyo tubona imbwa iturutse imbere. Ntimuzi imbwa mwese? Yambwa ngo iduturuka imbere, iramuka kumanywa gutya, iramuka yigira nabi nyine nkaho itubonye hayi. Wa mugabo ati turapfuye, ariko noneho ntitwishwe neza. Sinzi ukuntu namubwiye, ndamubwira ntari umuntu w'umugabo ungana gutyo kuratinya imbwa. Kandi ukunguku woba nk'ukora ikosa ukaba nk'ukwepa inzira ukayiha inzira, ni ukuri yo kurya. Imbwa ni kwimeze, ariko imbwa haba naho yoba imbwa iryana ikaza ikagusatira ukamumera nkaho udahaye uyibona pe, ukaba naho woba udafite inkoni uzugenda mwasha guhura. Ni ngombwa ko imbwa ihunga. Ni igitangaza umuntu guhunga imbwa. Ahangaha twese twatunze inka tukibiriya ruguru tukizigira. Iyo hari inka zimwe zabyaraga zikica cyane, hari inka zabyaraga zikica. Iyi nka yagutimbiranaga yazunguza amahembe ukabonera amaze ukaba nk'ushugira kuryo ntubukiyegereye washaka ukagenda no kukwica yo kwica. Ariko iyi nka yagutimbirana ukamumera nkaho atari wowe ihaye itimbirana, kandi igasiga isho yabyaye ikazi gusanga nawe ukamwisatira uyisanga yagaze ubona wayisatiriye ikagira gute ikerekerayo. Na Satani ni kwimeze. Igihe cyose iyo Satani aduteye ashaka kutwereka profile ziwe, iyo witegereje profile Satani akabona urashugiye, reka waneshejwe kandi bipfiriye muri wewe. Burya umwanzi mukuru tugira ni kamera yacu, ni umutima wa. Iyo ntambara ukavuga ngo bacu ngo na nyinshi ngo noneho yingi ngo erega kera wacogoye. Iyo nimuvuge ngo amen. Amen. Ngiye kubaza aba bana biga n'abandi bize bahejeje. Umuntu wakoze ama exam menshi azabiki apana ama exam menshi mu ishuri rimwe. Nukuvuga mu ishuri rimwe habamwe ama exam agenwe nyine, ugasurukaja muri ukarangiza primaire, ukarangiza secondaire, ukarangiza université, ugasurukaja mu bindi, ukarangiza yindi. Umuntu azabiki azaba umwarimu, azaba ikintu gikomeye. Hari umwuga ugira amashuri menshi n'imyaka myinshi bazabiga baruha bagashaka gusaza, ni umwuga wa medicine. Ariko medicine iyo umuntu abaye umudokiteri wuzuye apana wizina, nta gihugu azajamo ngo abura akazi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ahantu henshi arahakinguriwe kuko ni umuntu ubukenewe n'abantu bose. Yego. Impamvu niki nuko yakoze ama examen menshi, yagize ama test menshi. Nukuvuga ngo umukristo wahuye n'intambara nyinshi. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Azagira ikintu cyitwa ubunararibonye. Nta ntambara yozisigariza. Reka nkubwire, hariho umugabo umwe wigeze kuvuga ijambo riranezeza cyane. Simuvuga kubw'impamvu z'akazi. Umugabo umwe bamuhaye post ngo ayiyobore. Abandi barahaguruka baravuga bati nyamara iyi post kazi. None rero sinzi uri kurabona kuko uzoyishobora. Bati uyigiyeho wese azahura n'izi ngorane nizi. Uwo mugabo ngo amaravuga ijambo ryanejeje. Amen. Aravuga ngo iyo ushaka gutera umuntu ubwoba, iyo ushaka kuzana hiterabwoba, uzubanza usuzume urebe kuko nobugira.
kuko nuntera ubwoba kandi ntobugira ni wowe ubugira. Yego nuzoza gushiraho umuntu iterabwoba uzubanza urebe nimba wo mutera ubwoba akabugira, kuko numutera ubwoba ntabugire ni wowe ubugira. Uravuga uti siko namuteye ubwoba ntabugire, ishatumye atabugira iri fonjewe kuko mbugira. Yaranejejwe umugabo cyane kandi bamushize kuri iyo posta, yarayikoze ayikora neza, yararusha arapfa yishwa n'urwikirago. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ikintu ba Eliyabu bari batinye kuri Goliyati nukuvuga ngo Dawudi we yatsinze umutima wiwe awemeza kuko ico bahaye bamutinyira we ni umushoboresha. Amen. Reka vuga ibintu bitatu bari ko batinya kuri Goliyati, ngo bari ko bamutinya kuko ari munini, bakamutinya kuko ari muremure. Ariko Dawudi we bamubwiye batari ko wa mwana urabona ihanga gukunta resha n'ukunta ngana, aravuga ngo ugaresha kuri yakanda kangana kuri uriya nyine niwe ntazohusha. Iyo abaragahonja no muhusha, kuko agahonja niko kagoye kuringira. Ariko ikintu kinini uwampereza ibuye ngo nitere kino gihome kiri sinorinda guhindukira nogira gutya gusa nkagitera kubera kuko mpaye mbona ari kinini sinogihusha. Dawudi we aravuga ati buriya buni mpamya buriya nyine niwe ntazohusha. Igituma ntazomuhusha nuko ari munini. Nimugire gutya mu izina rya Yesu. Nakuze sana. Turasubira turirimba yandi. Turashaka ko muyibuka. Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cya kabiri katumye Goliyati intambwe ya kabiri, ikintu cya mbere no gusinda umutima wawe, ijambo rya kabiri ni ugutumbira Imana aho gutumbira ikibazo. Yes. Reka bahereza umugani kera tukibiriya mu mavilaje y'iwacu iriya ruguru imurenge. Hari inzuzi zahabaga ntabwo zagiraga ibiraro byiza biba inaha, bagaza bashira ikiraro kimwe, igiti kimwe gusa, bamara bakazana ikindi giti n'umugano bagahambira, ukagenda ufata kuri kagati ugakandagira no kuri cakindi. Ese kakandi ko gufata bagazakiti umwigwaso ariko umwigwaso I see. Ni ikivugo nyine ca bene wacu twabana. Okay. Iyo uruzi cya giti kimwe bakigenderagaho bamara bakagira na wa mwigwaso. Mwabonye umwigwaso basha? Oya, abangaba bavukiye. Tibabuza. Ariko ndagira nkabona bahaye bembera, ndagira nkabona abandi batembera. Abatawuza umwigwaso ni igiti bashingaga hanga yari bamara bagahambira ikindi umwanya uhaye ukandagira kuri kirya timu ugafata wa mwigwaso kugira ngo utagwa mu ruzi. Byari ibintu nyine twahakishijwe n'Nyagasani. Iyo watondagiraga cya giti uruzi rwaba rwuzuye cyangwa rutuzuye, hari strategy imwe abakuru bagaza bavuga, nayibutse uyu munsi numva ndanezerewe. Amen. Barakubwiraga ngo ubwo uri hejuru y'uruzi uhaye utondagira ku giti kimwe, nimuvuge ngo amen. Amen. Bakavuga ngo nturebe mu mazi, Ego. ubwo umurebe hakurya, noneho uzawumvisha ukuguru igiti ukandagiyeho n'ukuboko ico ufashe, ariko urebe Ego. uyabara umuntu mukuru uhaye kurusha gusaka ati turebe mu ruzi, kuko warebaga mu ruzi wabona ukuntu amazi ahayaguma kugira gutya, isereri kaza
umuntu nk'uwo muruzi kubera kuko ariko aritegereza ikibazo. Ego. Uko no ukuri. Nimuvuge ngo amina. Amen. Ariko iyo bafite umwigwaso wayugenda Ndio. Yarakubwiraga ati ugumundebe kuko tuhaye witegereza ingana amazi haya kunyura mu tuhaye witegereza umuvumba tuhaye witegereza iki wagira gutya akavuga ati reba hasi wageze ku nkombe. Ego. Amen. Mu gitabo cy'Abaheburayo, haleluya. Amen. Umwanditsi wayo yagiye kucyandika aravuga ngo mutumbire Yesu wenyine. Yes. Niwe banze rwo kwizera. Yes. Nukuvuga ngo mu bibazo byose duhura navyo ntugatumbire ikibazo wahuye nacyo. Nutumbira Goliath wahuye nawe aragukocora kuko uritegereza ubunini bwe, witegereza ubuhangange bwe, witegereza ibyo afite, witegereza gukomera kwe, ariko nutumbira Yesu. Yes. Haleluya. Amen. Uragera ku nkombe amahoro. Amen. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nubwo uyu muyaga ngo ufite imbaraga ngo ariko twegereje ku nkombe y'uruzi. Amen. Haleluya. Kwani Yesu ni nahoza wetu atatufikisha bandari kwa salama. Azotugeza hapo. Strategy ya kabiri y'uburyo bwo gutsinda ikibazo ndio ahubwo ukareba Yesu Kristo, ukareba Imana. Ntabwo yagumye gutumbira Goliath kwangana ukoresha ibikangisho by'uko hayavuga oyaye. Yatumbiriye Imana yarazi, atumbira Imana yamuhaye gutsinda yaduba ari wenyine. Umwana mutoya twavuze ngo gutangirira kuri 16 kugeza kuri 18 utaratinyaga agahubuka kuja guhura n'ikirura, agahubuka kuja guhura n'inda. Mvunike nuko Dawudi yarazi gutumbira Yesu, yarazi gutumbira Imana yiwe. Igihe cyose yabonaga Imana yiwe aho kubona ikibazo. Yes. Sifa kwa Mungu. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ya kabiri, ingingo ya gatatu. N'umuntu wumvira Imana muri byose. Iyo duhuye bazo twebwe abana b'abantu kandi ni byiza. Uragenda ukareba umuntu w'umujanama. Burya abantu bakomeye baba hano mu isi. Gukomera yego n'ukwabo, ariko gukomera kwinshi bagukura ku bajanama bawe. Yego. Ishompa ngo nzomenye umujanama wawe nawe ubwawe mbakumenye. Ishompa ngo nzomenye abakompanyi bawe, ishompa ngo nzomenye abo muzamujana nzoba nkumenye. Kuko umuntu asa nabo bajana. Yego. Umuntu asa n'umujanama wiwe. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kuko Dawudi yari yaragize Imana umujanama. Ndio. Kandi yamara kumvira Imana. Haleluya. Amen. Imana ntiyari kumutererana kandi ari we mujanama. Hariho indirimbo izivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Zose arabishobora. Niwe mujanama. Andinda kaga kose muzirisha mwiza. Ariko nari keneye hakavuga ngo niwe mujanama wanje, niwe undenge iteka. Ndio. Kumuhanga amaso iteka izo ntizitegeke shira ubwoba kuko namuhanze amaso shira ubute nyuma nzotabara. Ndio. Haleluya. Amen. Dawudi yari umuntu wumvira Imana cyane, akumvira ijwi ryo mu mutima. Hari ikintu Dawudi cyatumye anesha Goliath. Yewe data we, ngiye kukikubwira mu izina rya Yesu. Amen. Kandi muri ariya masengesho dusenga ndakora ikintu ca acte prophétique muri uno mugoroba. Amen. Uyu mugoroba uzowibuka. Amen. Mu minsi gusigaranye. Amen. Kuko Imana yagambiriye kubana natwe muri uno mugoroba. Amen. Eliyabu ngo bagiye guhangana na Goliath, bareba uko angana nuko aresha na intimidation afite. Ngo bamurwanisha ibirwanisho ibingibi biz'umubiri. Hari uko bivuga mu ijambo ry'Imana dukwiriye kumvira.
Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ariko ntitwa turwana mu buryo bw'abantu. N'intwaro z'intambara yacu si nk'iz'abantu. Ariko imbere y'Imana zifite imbaraga. Ntabwo zigira imbaraga kuco duhaye turwana. Ahubwo zigira imbaraga imbere. Nzagira ngo none ako kantu abantu benshi baza bakora. Nuwo intwaro Imana yaduhaye, intwaro yatwambitse ntabwo zifite ubushobozi ku kibazo duhura naco gusa. Nuwo ngo intambara ku kibazo duhura naco iyo ni secondaire, ni effet secondaire. Ari imbere y'Imana yazitwambitse zifite imbaraga. Amen. Nayo zizira bikavuga ngo n'abantu zifite imbaraga. Haleluya. Amen. Imana ibwiye Gedeon, Imana ibwiye Gideon ngo genda usinde ingabo z'Abamediyani. Yaravuze ati ariko jewe n'inda n'indesho uri kurabona sinda. Imana arazimuhaye. Yaramubwiye ngo genda ukwizo mbaraga zawe. Ukwizo mbaraga zawe. Tuhereza Imana yacu cyo. Haleluya. Amen. Ntabwo yemeye kumuhereza izindi. Yaramubwiye ngo genda nk'uko izo mbaraga naguhaye zingana. Ni izo ngizo ntazindi ukeneye. Nagenzuye ikintu kimwe. Nta ntambara ishobora kukuza imbere yo mu buryo bw'ubukristo irwanya umutima n'umubiri wawe. Imana ntiyoreka ngo intambara ikugereho itagushizemo ubushobozi bwo kuyinesha. Kibikunda Imana gasuma ko yokuzanira ikintu kizokugora ngo kikuneshe kuko turushishwa kunesha n'uwo dukunze. Nuko Imana icyubahiro. Amen. Ariko Dawudi arakumvira Imana yaragiye ngo asoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyawe. Rivuga ngo umuntu natuka Imana ngo muzomwicisha amabuye. None ngo amare gushika hariya yumva Goliyati atutse Imana. None ngo arebe intwaro ba Eliyabu bahaye barwanisha. Aravuga aba bantu ni sous-informé. Nta makuru bazi. Iyo umuntu atutse Imana ntiwo mutera icumu, ntiwo murasa, ntiwogira gute. Ariko iyo umuntu yatutse Imana handi ijambo ry'Imana riravuga ngo bazomwicisha amabuye. Nico cyatumye Goliyati amanuka aragenda yikira mu kagezi. Nimuvuge ngo amina. Amen. Atora amabuye angahe? 5. Ntabwo Dawudi yatoye amabuye 5 ahaye yibwira kuko amuhusha mama. Oya. Ahubwo yaravuze ngo ndatora amabuye 5. Goliyati yavukanaga n'ibindi bihangange 4. Bose bakaba 5. Aravuga uyu munsi ndakoresha rimwe kubwo uhaguruse. Aya yandane ndayahereza ingabo za Israeli zo yakoreshe kuri biriya bihangange bisigaye. Amen. Ari atoya 5 ngo niyenda rimwe ndarihusha izoje kugaruka afatiriye. Nico cyatumye amanuka mu ruzi atora ibuye kuko bivuga ngo watutse Imana bazomwicisha amabuye. Aragenda yishira mu muhumesi. Abazo umuhumesi hano ni bashira amabuye hejuru. Apana itapita umuhumesi. Ndabona ari benshi. Keka baba tubacu. Birabareba muzi imihumeso natwe ntituzi icongereza. Mumenye icongereza natwe tumenye imihumeso. Taku singuzi giswa mu gicongereza. Pole sana. Menye icongereza tumenye imihumeso ni kimwe ku kindi. Aragenda afata umuhumeso. Kuko yari yizeye ijambo ry'Imana. Arekera ryawe. Yari parirekera. Imana ngo iravuga ngo nukuri Dawudi azanumvira kandi azaniringira. Amen. Hari agatabo ka commentaire nasomye mama we karavuga ngo ryabuye ryararushe riravuga aho yazunguza ko wabuguze. Ngo numva kuko rivuga muri wa muhumeso aho yarizungurusa. Ngo dekura. Dawudi ngo aravuga ese no nimuhumetsi geza hivu. Dekura. Ngo dekura nushaka utera inyuma ndagaruka namubonye. Ako gatabo kaza kavuga ngo kugeza ubwo Dawudi yari bajatese uri wabuye we rihaye rivuga urinde. Ngo riramusubiza ngo nishebuye ryanzwe n'abantu. Haleluya. Imana ryaratoranyijwe
ngo Yes. igiciro cyinshi. Amen. Dawudi ngo ararimenya ati ni rya rindi abubatsi banze. Amen. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Dawudi araribwira ngo ngaho ubuye wegenda. Genda. Agira gute? Ararirekura. Ngo ryaramubwiye ngo duhurira mu gihanga cya Goliyati. Ryabuye riragenda, ako gatabo kaza kavuga ngo ntabwo vuba ryararetse ngo rikamufezehesha. Iryo jambo ndarikunda. Agakwepa rigakwepa, karori inyuma rikarori inyuma, akaje imbere rikaje imbere, aho byagitindiye riramufata ngo rimukocora mu ruhanga. Ndiyo. Abagore n'abakobwa bararirimba ngo baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, ngo none Dawudi we yishe inzovu. Ndiyo. Iyo ufite ijambo ryo twakumvira Imana, wewe ntuzica ibihumbi. Ibihumbi bivuga si iby'abantu, ni ibyaha, ni ibitekerezo bibi by'abadayimoni. Ndiyo. Uzica ibihumbi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ijambo rya kane ni ukugendana nayo. Dawudi yagaze agendana n'Imana bega kwa bega, nta mwanya n'umwe yigeze kuvuga. Aravuga ngo Mana, ngo warantase, ngo ntata mu bicuku bya nijoro ryawe, ngo ariko ntiwambonye mu mugambi mubi. Ndiyo. Duhereze Imana ishubahiro. Amen. Nimuvuge ngo amen. Amen. Yesu Imana yo gutata, haba naho yo gutata ku manywa. Data wanje ubwenge buri kugihe, aho ndiyo kubona mu mugambi mubi. Ariko Dawudi yaravuze ngo warantase, ngo kandi untata mu bicuku bya nijoro ndyamye ndafite ubwenge, ngo ariko ntabwo wambonye mu mugambi mubi. Yo Imana ishimwe. Gatatu, hari ikintu na pasiteri yabivuze. Ririya jambo Yeremiya yaravuga, hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Ego. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo bamwe bakiringira amata, abandi ngo bakiringira amafarashi. Ego. Ariko ngo twebweho ngo tuzovuga izina ry'Uwiteka Imana. Mbega iyo intambara zikugezeho, iyo uhuye n'ibibazo, iyo uhuye n'intambara, ese uzuvuga iki? Hari umufilozofe wavuze kandi naramwemeye, aravuga ngo nuzoza ufungura telefone yawe ugasoma message mbi ikubabaza igukomeretse, uzirinde kuvuga ngo iminota 15 itaraje, kuko ijambo uzovuga mbere y'iyo minota 15 rizoba. Nuvuga ribi rizoba, nuvuga ryiza rizoba. Uzotinde kuvuga ubonye message mbi, ubonye message kubabaje, cyangwa ubonye message data wanje ikunejeje, ugasoma message muri telefone, umuntu akavuga ngo nakoherereje. Twumvise. Hari wivugiya ikizo ngizo. Hari kado nkoherereje. Hari ubutumwa nakurungikiye. Ariko bene message ni nziza cyane. Ngo hari message ngo nahaye nawe. None uza umva uwo mubazo utese ni message kandi ari wewe yayihaye. Aravuga ngo nuhura n'inkuru nziza cyangwa mbi cyangwa ikindi kintu, gira iminota 15 utuje, udahaye uvuga, ubanze wakira iyo message terekele. Muvuge ngo amen. Amen. Icyo uzobona umaze kubona ikintu kiri imbere yawe, icyo kintu ni kibi cyo kubaho. Kandi iyo umuntu abonye nk'inkuru mbi, hari abahita bavuga amagambo menshi bitewe n'umubabaro, bitewe no kutabyakira, bitewe n'iki. Ariko ndakwinginze, nuzoba uri mu bantu benshi uzobavemo, ugende wicara hawe ureke iminota 15 ishire, kurya ngo mpemu yera abayaje aha yakora sekuru yihuta kugira ngo udahurutse ijambo karivuga. Ese kuko Dawudi yavuze ngo bamwe biringira amagara abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebwe tuzovuga izina ry'Uwiteka. Ndangirije kuri aka kantu.
nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Umunsi umwe baraje babwira Dawudi bati Sawuli yumvikanye n'umwana wawe Abusalomu, none Abusalomu aha n'igitero araje kugutera. Bibiliya ivuga ngo niwo munsi Dawudi yahunze atambaye ikweto, ahunga ariserera ibiri. uzi umwana ankoro Dawudi kugira ngo ahunga adakwese atambaye ibirato. Yowabu niwe wari umukomanda wiwe, aramubwira ati ariko muze ugiye guhunguta guhunza Abusalomu, ati mpangura amaze gutsira ibanga. Dawudi aramubwira yewe Yowabu we nguhangure nguje gusibanga Abusalomu, ubura bwanje nikuriye mu kuriya yasazega yabaye nabi, ariko n'umwana wanjye. Mama we hari intambara zazi kuzaho ukabona wazirwana gukazinesha, ariko kuzinesha kwawe wo kwisha byinshi kuruta kuzihunga. Ugahitamo kugira gute? Kuzihunga. Kandi ugahungana ubutwari. Abandi bakazavuga batese iya mvuga ndisha byinshi. Reka mpungana amajambo yanje, reka mpungana umutima wanje, ariko muhungana ukiri muzima. Amen. Ariko mwabaye gute? Muzavugira ngo intambara yose ije ku muntu n'ukwitega gatuza. Kwiteza gatuza yukamera. Intambara nishi kuzinesha n'ukutazirwana. Mwanyumvisha? Bamufite amaraso amaze kurya. Ariko ubundi mwana w'umuhungu kuza akaza gutunga inkona intoka akaja kugushirira mu jisho ngo ari kuranzije we mwene naka, kandi nawe ufite so. Abayambwira ngo ni mwene naka naho jewe sindi mwene naka. Hari bamwe bazavuga ngo jewe twobana n'umuntu amahoro, ariko nanga umuntu untunga gatoki. Umugabo umwe ngo yaremeye mu bukristo ngo bwari bwaramunaniye. Simuvuga nta zina ryiwe mvuga, nimba umuzi n'akazi kawe. Ubukristo bwari akemera none akahanguka ejo, akemera none agahanguka ejo. Umunsi umwe none ngo aravuga ati ati zoruha mbe mu byaha, ati ndebeye, ati kandi noneho ati sizosubira kugwa arabivuga mu kazi. Yari umugabo mukuru ufite abakazana n'abuzukuru, ngo basohoke abahungu abari abasore n'abakunda baragenda batatuje kubaza sogokuru, noneho amizera afite y'igituma yavuze ngo tazosubira guhanguka. Atase sogokuru ntuzosubira guhanguka, atayaye batuzohanguka atoyaye, ariko ngo yagiraga gahayo bene kakandi karenze. None umwana umwe ngo aza kumubwira atese ko umuntu yoza akagutuka atunguwoga watosega wabayashatse yamara akarugo ngati wandutse we tuzomenya azoba yashatse ubunguga cyumva kuko yarakiri hafi y'ibyo. Ego bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuziringira Imana. Dawudi abwira Yowabu ngo yayereka nta maboko nubona yo kurwanya Abusalomu. Ndiyo. Aravuga ngo ese Yerusalemu hano Yerusalemu ni Siyoni nabaye kahubaka kagira gute nimara mparwanire. Nimuvuga ngo ni haleluya. Amen. Sinorwana n'ubona byaye kandi sinorwaniraho nubatse ngo mpasenye. Rwaniraho wataramiye. Aravuga ngo Yerusalemu saha nto kwerekanira imbaraga zawe. Sayisibaniro. Amina. Twahubakiye byinshi, ntabwo tworeba ingingo zacu ngo tuhasenyere byinshi. Woyinyirukana hi podium sebine no isiga cyane. Ndakurahiye guhoraho kw'Imana nuriye kuri podium imitima myinshi irubaka, ariko intere yuko tugasubire kuyurira novuga nti cyane. Aho wubatse ntukagire gute tukarwanira tukahasambura.
mukanya ngo baramubwira bata Abafilisitiya baraje baraha baraguteye, mu mwanya bataba Mowabu nabo baraje baraguteye, ngo amare ngo araceceka. Oya nibwo yaririmbye ya Zaburi ivuga ngo sinzopfa nzorama nubwo impande zose zaturutse intambara, impande zose sinzopfa jewe Dawudi. Ma ekerereza abantu imirimo witeka yawe. yes Ngo baravuga bati turaguhebye nta kindi cyari cyaramubayeho, yari afite intama izi ngizi zitanu zo gutuma atsinda ibigeragezo no gukuraho amaprofili. amen amen nimuvuge ngo amen. amen Intambara nizo zikuzaho abantu bakuze mu z'umwuka, iyo abonye intambara imujeho abantu baba bafite uko bahaye bayita hanze, nawe wundi wayikuzanyeho abafite uko ahaye yita, wewe uzoyihereza iyindi nsiguro. Nta mugore wari urwaye amaraso, ego yaragize imyaka 12 arwaye amaraso. Hanyuma baramubwira bati dore Yesu nguyu, kandi Yesu niwe uzukiza abantu. Ati kandi tumwegere kirazira. Mugore ngo aratekereza ati mwohenda igipfu, ndeke kwegera uzukiza abandi ngo nuko mwabivuze. Arahaguruka mu nzu aragenda atwaganya muri bantu ngo bamubone batese warakize. Ati nginzwe ibyanje uri umutanzi uri kurambaza ngo narakize, nimba narakize ati nkeneye umukize. Nono yegera umuntu ngo agakora kundi ati uwo mugore ntagukoreho, ati ntagukoreho aranduye. bari bamu yavuga bakamuhereza inzira, yaje kwegera uwundi ati ntagukoreho. Nico cyatumye abona uko agera kuri Yesu. amen nukuvuga ngo ubusembwa bakwangira niyo nzira izokugeza kushaka. amen nimuvuge ngo haleluya haleluya. igituma nkunda Imana ndarangije we. igituma nkunda Imana biriho we. yes ntabwo Imana inkundira ica abantu bankundira. twebwe dukunda abantu, wakundira umuntu kuko ari mwiza, wakundira umuntu kuko yakubwiye neza, wakundira umuntu kuko ari cyo yaguhaye, wakundira umuntu kuko mufite ico mupfa, hari ico muhuriyeho. ariko Imana haleluya haleluya umuntu ndiyomenya kuko ugira intege nkeya z'ikintu fulani ngo bakigukunze. ariko Yesu yarankunze atabanje kubaza ukomeze, ankundana n'intege nke zanje zose. amen yemera intege nke. urukundo umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo kandi iyo nyobse nkamushavuza ntazareka kunkunda ndakwiriye. ikinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. yagiye kuririmba ku ipambye aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Yesu urukunda nkunda si nka bene rwa rundi nakagukunda. birukwegereye ngo naka uvuga umubwire gusa ngo naka urya X urya enkoni tutazi. Urukundo Yesu wa wundi ugukunda afite ico yagukundiye. ariko Yesu ntaco yagukundiye, yagukunze urukundo ruhoraho. agukunda ukuri. reka subira nguhumurize. mbega waruzi kuko ariko ijambo ndarikunda Mana. waruzi kuko ico abantu bokwangira ari cyo Imana yogukundira. uretse nima haba n'abantu. n'umugani tanze. hari uvuga ati uyu muhungu cewe nanga ko atazayimosha. warenga hari ubundi akamubwira ati felicitation, tugasubire kwimosha, nzambona umusatsi wawe nkabona ni nk'izahabu. mwebwe ntibizabibabaho umuntu akubwira ngo sinza guhabwa. wahura n'abandi nka batatu hariya, iyo nkubonye haba nahari ntacu mpaye, gumana nabo ngabo baguhawe utaraguhawe. ariko babaye kandi ngukurira inzira ku murima, nta muntu ukundwa na bose. nimba ugira intambara ngo abantu bose bagukunda, uri kurarwana intambara utazotsinda.
kandi ntawangwa na bose. Ndiyo. Bamwe ico bakwangira abandi nico bagukundira. Ariko Yesu Imana ihabwa icyubahiro. Imana yagukunze nta kiguciye ntiyokwanga ko hari uko wabizi. Ariko rimwe na rimwe janyo bizira ibwira ko ndi ku murongo aja kure amaso y'Imana azarisha kiyaduza ariko nari umugongo ahora ari maso Yesu yankunze ntarambe aho nimenye sigitaho ariko wenda yo ushimwe mwami Yesu. Imana iguhereza izo ntambuko ko ari zitanu. Yes. Zizotuma utabona ikibazo kuko ari ikibazo. Tusubire gutumbira ikibazo rero ukurangiriza ikibazo. Zisubiremo. Tugasubire gutumbira ikibazo. Ahubwo uzotumbire uwo kurangiriza ico kibazo. Yes. Tukagume kureba ikibazo nkakurya umuntu yagaza areba mu ruzi wari ukagira vertige. Uzureba hasi. Yes. Imana ihabwa icyubahiro. Kuva mu gitondo numvisha hariho umuntu Imana ishaka guhereza amahoro y'umutima. Amen. Hari umuntu ubuza amahoro, hari umuntu uremererewe. Kumura simufu naje gando umushumba. Ariko umvishe kawe assurance ngo Imana igiye kumuhereza amahoro. Amen. Abana bawe bagira amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Kiriya cyari kibabujije amahoro ndagisambuye mu izina rya Yesu. Amen. Wireba Goliath turi imbere yawe. Ndiyo. Ahubwo mugume mu ihema ryo gushima. Probleme abantu dufite biri. Probleme abantu dufite. Man. Ni munyake microphone amagambo abanye menshi kandi dukwiye gutaha. Hallelujah. Amen. Probleme tugira. Hallelujah. Nuko tuzatu Imana yaduhaye ibiruta ibyo tuzadusaba. Twebwe tuzadusaba le divin, tugasaba inyambara, tugasaba inzu, ni byiza kubisaba. Ariko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Le reste ni divin. Ni nyongera. Wireba Goliath turi imbere yawe. Wowe gusa guma mu ihema ryo gushima. Yes. Wireba ikibazo, reba gutumbirira ikibazo. Yes. Kandi amasengesho yawe agwiremo cyane amashimwe kuruta gusaba. Aho nashuri ibiryo bangaye. Aho nashuri ibiryo bangaye. Ibintu bikorera cyane. Nakabonyine noneho mvuga.
ejo wakoze amasengesho urayisaba, ejo bundi ngo ukora amafunguro urayisaba, none waje mu gitondo urayisaba. Yarashiye umunsi Yesu azura Lazaro yavuze ati muzure kugira ngo abafarisayo n'abasadukayi bakorwe n'isoni. Yaravuze ngo ndagushimiye Mana kuko unumvira ubwawe narisanzwe ubwanje narisanzwe nzi bivugiye ko ariko kubera abangaba bangose Lazaro sohoka. Mu Kirundi niho bazavuga neza ngo arasemerera. Umvisha yarasabye isengesho ryo gushima, bakubise Pawulo na Sila i Filipi, babakubise babanogeje baburaye bafite inzara, ngo barasenga ngo bamare bagira gute bararirimba. Mbega iyo ndirimbo yari ivuye ku kandoyi ifatiro z'ipirizo ngo zinyeganyega nuko imigozi ya bose radaho apana ya Pawulo gusa. Isengesho ryo gushima no reka kubwira muri iyi ndwi twinjiyemo bakuhindura amasengesho yo gushima za bindi basabye Imana yaravyumvisha. Asante. Ariko uzuvuga uti Mana ndagushimiye kuko tukiriho n'abana, ndagushimiye kuko tugihaye turya tukanywa kandi tukambara, ndagushimiye kuko tugihaye tubona amafaranga yarwaye, ndagushimiye kuko abana bagihaye biga nervare n'amakato, ndagushimiye zibe nyinshi tuzobwira urufite intara. Nimuvuge ngo amen. Amen. Bebadi. Yes. Imana ibahereza umugisha ko mwari mwagarutse. Iyo mutagaruka ya magambo tiyari kuvuga. Hari abantu Imana ihaye amahoro muri kano kanya mu izina rya Yesu. Amen. Cyakintu cyari kikubujije amahoro ndagisambuye mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Muhaguruke nabonye tuyizi twese. Ndavuga amagambo bakaye gusenga. Hallelujah. Tuwe turangije. Praise Allah ya contre de ce que Jésus a fait. Gitanga za kibero
uduhereze kugutumbira wewe wenyine niwe kandi nawe uduha amahoro aturuka i Goligota uduha amahoro yawe Mana duhe kugutumbira ma uduhereze kukubaha uduhereze kukwizera utubere ibyiringiro duhe kugushima duhe kukumvira amahoro yawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe Mwami Yesu tinyagoriya tugirire neza kandi wemere kudufasha uri imbere tuba twenyine ahubwo tubane yawe abantu badafite amahoro Mwami Yesu uduha amahoro turayakiriye mu yawe izina rya Yesu uduha amahoro yo kukwizera turayakiriye mu izina rya yo Yesu haba mu mago yacu turakiriye mu izina rya Yesu haba aho twirirwa turakiriye mu izina rya Yesu haba aho turara turakiriye mu mu izina rya izina Yesu rya Yesu Kristo